باژارێ غەزەیە دیبەنێن کاڤڵ و ئاڤاهین وێرانکری تێنە دیتن تیمێن سەربنەتەوەین یەکبووی مژولی ڕاکردنا پاشمایی و کاڤڵێن هەڕڤینە نزیکی 55 ملیۆن تۆن کاڤل لە دۆخەهێلانە وەک هەڤە بە 13 هەرمێن جیزەیە لە مسر. One of the biggest challenges that we as UNDP address is how to clear. یک ji mezantirîn pirsgirêkin ku Ampêra rûbirû dimînin çawa kavlên li seranserê Xezayê ji holê rakin. Nêzîkî 55 milyon ton kavil li dû xwe hêlaya. پشتی ڕاگرتنا شەر کارکردن لە سەرڤەکردنا ڕێکان ji بۆ گەهاندنا ئالیکاریان ji بۆ خەڵکێ غەزە خۆرتر بوونە بە تایبەت ji بۆ گەهاندنا ئاوێ. 300 families are living here and part of the Nêzîkî 300 malbat li vê kampê dijîn û beşek ji xizmetên sereke yên me peyda kirin û veguhestina avê ye. Avê bi tankeran ji bo xelkê dibin. لە گوری ناوەندا ئامارên فەڵاستین ji heftê tişrîna yekem ya 2023 heta ku 21 tişrîna yekem ya 2025 li Xezeyê 2 milyon kes bêwar mane 192,812 avahî zirar dîtîne 102,067 avahî bi temametî wêran bûne 330,500 xaniyan zirar dîtîne 366 دبستان و زانینگەها زرار دێتینە.